Pamiarsa riwus suwe nenten wenten jero gede penataran, Desa Adat Belandingan, pemuput nyane ngemargiang upacara Dwi Jati jero gede penataran lanang miwah istri, ring pura penataran agung Desa Adat Belandingan, Kecamatan Kintamani Bangli, dawa kerahina Raspati, ulu likur November warsa kalih tali 4 likur. Upacara Dwi Jati puniki kemargiang antuk pengabdi kerama Desa Adat Belandingan sayandangan rikalaning ngemargiang upacara yadnya. Sejeroning puncak upacara inucap kesolahan taler, sesolahan baris, miwah sesolahan tiosan. Jero kebayan kabeh pemuncuk Desa Adat Belandingan Mausang, pemuput yatnya ring pura penataran agung Desa Adat Belandingan sawetara 15 warsa sampun embang, utawi nenten wenten sane ngayah, sangkaning jero gede penataran sane dumun sampun sede. Antuk punika sejeroning galah inucap yatnya ring pura penataran agung kepuput oleh balian pengonteng. Mangda kerama Desa Adat Belandingan sayandangan, sejeroning ngemargiang upacara yatnya ring pura penataran, anggan dane mapikayunang ngemargiang upacara Dwi Jati jero gede penataran agung, sane pinaketrah, saking jero gede penataran agung sane dumunan. Sedurung Medwi Jati, dane mepesengan jero mangku made, mewah sana istri mepesengan di Made Rani. Us Medwi Jati, dawa gerahina anggara, 6 likur November warsa kalih tali 4 likur, oleh ide Resi Agung wayahan saking geria punduk dawa, dane sang kalih meparab jero gede penataran agung mewah jero gede istri penataran agung, parikramo Dwi Jati unucap ngawi gunayang upakara pecaruan Mancel 5, mewah ke upasaksi oleh peduluan miwah dasaran. Talar samian keramo Desa Adat Belandingan sane akeh nyane wenten satak petang dasa kutus kakak. Keramo taler mempunyai sekasidan. Jero gede penataran agung punika boyo, wantah muput ring pura penataran agung kemanten. Sake wantan taler ngaturang ngayah ring sadkayangan agung. Inge punika ring pura pusa, pura dalam miwah pura Bali Agung, taler pura luhur Tirta Mas Manik Muncar. Awinan di tiang nangnya, dani jero gede penataran. Buyo wenten tios, mangdene mempermudah di tiang, ritat kala di tiang memargiang liatnya, diratu ide dani. Umat sedharma sampun nulikane nering sejerone, wenten di tiang hari kiwantah, magenah haring pojok, tiosan haring punike, faktor margi nenten meresi dayang di tiang, nyabran di tiang pemargiang liatnya, kantos. Tur sulingi mereka sandukan tiga kemawinan saking titiang melet garis mangdene metangi dani jero gede tiosan haring punika uning ayang titiang ini perabia titiang merayas cido dani jero gede penataran saking pribadi lumanti dani sani patut ngiring sandukan dani wantah turunanipun saking ngiring dani jero gede penataran nanging Boyo ring penataran agung kimaon ipun jaga kuih amuan wantah ring saat kayangan agung khusus dalam Bali Agung antos ring pura luhur Tirta Mas Manik Muncar. Jero gede penataran agung nguningayang wus Medwi Jati paca ngaturang ngaya sida-sidaning don ring sesuonan mewah majang kerama Desa Adat Belandingan. Di tiang mantah jaga ngayah dengan sesuunan dengan masyarakat pemukas Desa Adat Belandingan di tiang ke depan jaga ngatur raya sida dengdon untuk pemargi di tiang ngiring dari jero gede penataran kewenjang operasi. Upacara puniki taler keuposaksi oleh semeton tangkas Kori Agung, peduluan Batur Alas Arum. Dengan upacara Dwi Jati jero gede penataran agung Desa Adat Belandingan taler kesolahan sane setata wenten nyabran yadnya ring Desa Adat Belandingan minakadi tari teruna bunga da bunga Desa Adat pendet miwah tari baris tumbak barak tari baris tumbak selam taler tari pendet miwah tari baris tutup. Setios punika kesolahan taler tari Puspanjali, tari Cilinaya, Rejang Sari, Rejang Renteng miwah tari Taksubuana, selanturnyane ring wengenyane kemargiang pemuspan. Indrawan, Bali TV.